hari ikintu kimwe baje kubona kuri Kenisol, kuri Spectacular Boy ndetse n'umuntu bita cyane cyane kuri Kenisol. Kenisol agira lyrics za danger pe. Buriya umuntu wumva lyrics za Kenisol nyine yumva ko ari umuhanzi w'igitangaza pe. Kenisol ni umuhanga byatari. Ariko buriya niba hari ikintu cyambere Kenisol azi, this guy azi gutigita. Kenisol ibonye uburyo yatigise zino deals yagiye gukorera ibitaramo muri za Denmark za Belgique ndetse n'ahandi no mu Budage, bikwereka ko nyine umuhanzi ufite gahunda muri no muziki. Ikindi kintu buriya Kenisol atandukaniyeho n'abandi ba artiste, Kenny muri collabo arakwica. Kenny niba ari igitangaza araza kumeka ngashoka ari we mu artiste ufitemo verse nziza. Niba ari indirimbo bitama Maroda araza kumenya ko ari we mu artiste ufitemo verse nziza, ni indirimbo nishaka batari. But even n'ikinyafu Kenny, the guy hari uburyo understanding music ku buryo nyine we ayikora, if no bimoni nagomba ku disturbinga Kenisol. Ikindi kintu buriya Kenisol atandukaniyeho n'abandi ba artiste benshi, Kenny yabaye mushya ku isoko ry'u Rwanda, ari nako anaba mushya kuri international market. Byananiye aba artiste bose ba Tofa, abo bose ba social media byarabananiye kubera ko bo babaye beza no ku isoko ry'u Rwanda, babana banini ariko ku isoko mpuzamahanga birabananira. Rero Kenny rero icyo kintu yamaje kukimaximiza akirusha aba artiste abari bose. Ukanareba uburyo akorana collab na Africa Maker, Harmonize ndetse n'umuntu bita Peruzi. Kenisol mu myaka 2 cyangwa 3 akomeje kuri no ritme yabo umuhanzi wa Dan.